Bando inang ising rua sira fuma, no labele hak basic amba ahisuar, tamba baseia pesquisa hirakne, bele forisco ba bebê ia inang ne ising. For apoio ba inang ising rua ou ni parceiro ou de rapara fuma. Baseia ba pesquisa katak suar o cigarro, o inang bebê ma fuma ativo, suar o cigarro, o si nini parceiro nini kabe o membro família nebe maka fuma ativo, haleu inang ne durante ising rua. O inang exposure ba a suar sira ia dator yang nebe maka demasiado ka makas demais o ba CO2 suar si careta ka motor ba nira kone exposure bebe então risco bot ba inang sira atu hetan stillbirth bebe pela mate ni kabara. Então buat sa nebe makita halo makat fo promoção saúde na kating ni o centro saúde sira comunidade ba inang sira label fuma durante sembrua no inang sira label expose ho suar sira ho si cigarro suar nebe maka yani ni ambiente ho si molara ho si família membro família nebe mafuma asa ne cabe membro família sira atu label fuma ativo hale inang sira durante inang ne isendua no inang sebelum usa máscara ya durante sebelum usa máscara atu reduz contato ho exposure ho suar sira nebe maka eta temi. Tuirsefi partera Gabinete Controle Qualidade e o Hospital Nacional Guido Valadares Sangeve, bebê labela desenvolve hodiak e ne inang ne kamularan quando inang fuma no basic ba ahisuar, tama bele causa ba malnutrição ne bela adequado durante inang gravida. Husumos ba inang isiro sira tem que hak basic amba centro saúde comunitário sira nebe basic para bele hetang atendimento diak husi pessoal saúde sira. A reportagem Ana Rosária Jacinto Caio, Televisão Timor Post. Janela Informação by Emma Hotu. Atuheta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahetutang ba media social Hotu.